Kalian jom kasih janjian Government Contractor Supplier Association ke jadi keren pada usiam ke dehi keju hadin bangila mana kena ingin syu tiyo kepala dap ini artiyo ingin dang yo kendu ya minister PHC dementa bring liyo ban kendu sentan ban yo chief minister pada program jadi alor kena keju ya keju ni contractors di baterai ini ya JJM ya namar na kalian yo chief minister ro itu ini ba namar begitu bon palat kita ki guideline kepada ministry apa ban ndap hadu peta kalau bagian parla ban ndap ya kini kot tesla ke ba nak kalian jongka ministry lapta ke ba kumulong presiden ini ban kalian jong chief minister so kemen ba wong ba sa thaulat no kan bala nak kalian jongka state fund bat kini ruun saya keren badu minister kecil bagi officer kumno bikin le ban yarap ke kontraktor namar ba bun kontraktor kumba pilatuk bakani ga JJM kala pending di bil kemut bala selama te artat nang daru ni dokumen ro wong ba kharwai terik jong ne banai jun kandon ga meeting jong di brok khot di chief minister mar kandon ga miti ayok apo dali kharwai terik jong ta banai te namta kan nero un sa pensno sendon jo prime minister ke juye de kontraktor haba alor kan ga JJM scheme dia ki central scheme namar kala dan lupa ka guideline ki nagini ki ba sponsor ki scheme te imla ban ong re ka state scheme te ila ong ni bayan sapik nang smart rekat baru ludi minister ba kumno wan le nang smart ba kan jia kum kata itu pikirli kita ke guideline by day bukan JJM ke kadau ke kita ke guideline ki bolong ki mo pensat ado menta iti ni namar ba Ahmad jong pi bubon mo kabel kinayo ni ki ba kamadian bi sabat ka namar ba ka kumtu ko bangilong ba ka JJM 1 mak bong kan kut no osnam arajar arpusaw te kata ke jimbu deadline jong ke sarkar India ke ba anak kalian bubun ke kontraktor demi ke empat yala ban tray to report namar kum mangalong na ki daw ba ke jingyo slam ka work order tenang taru ke jing pentut jong kamaryang te ke jing bomla ban pendep te nak kalian jong ke state kala pan jing bet badang la na ban ka continue ini ke scheme te nak kalian jong ka ministry kala ai kata ka juba boong bala ban continue te rei pede kalong ba khlampelai chu ya ke pisa kumtu de ki snam baka khamdon chu kono ke ji keren te rei pede dang gini ki benai bala dap hanu financial year pi kan mau baka dang don ketuga gajing menjur biang na kabinet jong ka sarkar India ban ong ban continue pat saka JJM2 te mar kata ta JJM2 menta ke ba niki bil ke ba kimpat dep ban siru kin siuno kata ke JJM2 begin hapno JJM2 na kata kadau ki bun kita ki kot ke ba bun ke ba na kalian ke jong nyimla syu ban soto hiro te kalong batang ki office ki bade ki officer consent ki la ba ban batai kita ki guideline ki bagi ai hadu ba na kawai ki penbun wei ke sur de wei ke jimut ni wan ban ni kendoi nak batai ke pending bill jong ke JJM alis nang taru ki pun ki problem bi kendo haga ni ka association jangi ka kasih jantia government and contractor supplier association nak terkadang ngi bani kendo i bi tho i belajar haga association jangi nak banta ki la long ki ba ki pending jangi ka long wa aslam nak terkadang ngi bansi bani kendo i ngila ai ki Muhammad ilai kulari ba inwalat haga tergadur ban penuan adakah state fund dekat pagila ban yo nang taru iong susu ingi mai ko ingi mai nang ban kata meeting in sepulang squadly baro ke chief minister badan hal ke jang state namar kita ngipun ki kriteria hakanika central scheme ngombalo mata naga terkenal ke session tepat ke session meeting kenang bakabil ke JJM jong kontraktor yang lain no haga terkepuan anda ke session chief minister kini sol kita ke problem kenang bagan lagi kata kabil hirung ibu yang bikin kermen mah ini lang jika dibil kau bagila regular siam jangan kata kasi I like it